Meghalaya People's United Front East Hills District, Tingba President Uba Kershan Bala, Kala IT ka dorkhas ka office jong Deputy Commissioner East Hills District, bat dawa ban maramat ka surok NH-6, kabalas neo bat ban buru ya ki jingker hatuba bat kidak jing maham. Kaseng kala aipor shibnaya udisi ban pen urlong ka jing dawa, shushu na kalyang Uba Kershan Bala haringkat ki dekat ke MPUF, kilalet ban jurep ka surok NH-6 bat hadian kani kilalet kendo yo Deputy Commissioner Manish Kumar, IES lapan pauru haki caka niki bynta balong turning hatuba kalong kabom shengan ya ki paipa nong let nong wan. Hakaba kaseng kalayo shibun kijing ujor na kinong nya kali, laong bana kalyang u Deputy Commissioner ula kubur ya kani kijing kabakata ya kinong let nong wan bat kinong nya kali. Uba Kershan Bala ula ai kubleyo Deputy Commissioner ubala shimkhia ya kani kakam bat ula kenturu banbo ya ki street light bat ban kier kenro haki benta babu jingma hatuba.